Ngokwendlela into ngakhona ngoba sengisesaba noba nobukela nendaba ezi ngoba kubangasa into ezivele endabeni hayi siyamehlo umuntu sana kwanothe ngokwendlela engikhalele ngayo lento yenzeka lapha eMzantsi Afrika konakalephi nasizwe kakuthi ikwanguye ngoba kuthina bokuzotha ukugcona amehlo emlama wona ukuzona kuphela yini ndimntombe nengane ziyamthanda zithi oyini ibhuti kasana natsho kuba nabona ukuthi abathanda abantwana ngithi andiphuzi imfula kaloku mna ndiphuza amanzi etepi khona le engivela kulo nxasana mali yazi into yokuzizela wona ngoba bathi ngilaliphi ngumthuphelele bathi masomsebenzi mna ngiyahamba ndiyotshola kwala kuyo ndiyotshola kwala kuyo kwala kutshona ndawufika ndidibana amangabampa lomama besinomusa bafike bandange ngoba babona bakuthi kubi welizweni bazovuya xola ndibona ngisaphini yini madoda uthi wena judu utshola ngaphi namfana kithi uthi utshola le ngapha ngasemtshati wena sakwana utshola ngaphi enqobo ndiyakubona mfana kithi mani heyi ndithe ndingena ndaphelisisi ndasibamba isigqingi ndasichwithachwitha wasebuthi umahleko zintombi andingakubonisa mfana wam ukuthi isigqingi kanjani hayi mani iyashaya isigqingi lo mfana mani kuphuka lapha khokwana konke emakhoseni ngiyahamba mna ngiyahamba eSouth Africa mna ngiyahamba mna ngiyotshona kuthongo ngemuka mna ngiyotshona kuthongo ngemuka ngiyahamba eSouth Africa mna ngiyahamba eSouth Africa mna ngiyahamba